Tata ntukusiima bw'embabazi zaawe kiro kyati. Ntukugeza ntukuha ekitiinisa. Osemeriire okunyumizibwa n'okuheebwa ekitiinisa Mukama. Noolema omu nsi yoona. Amaani gaawe ntugahurra mu bwomeezi bwaitu Mukama. Buli kintu kyona tukurora kikwasirwa amaani gaawe Mukama wange. Iguru n'ensi na byona ebirumu bikwasirwa amaani gaawe. Obwomeezi bwaitu bukyaroha habw'okuba amaani gaawe gakutusoboseze kuba bwomeezi Mukama. Ekiro kya Tata tuyizire mu maiso gaawe. Ntuhaye obugara bw'Omwoyo Mukama. Ntusaba ekiro kyati otwoje n'esagama yawe tuye obugara bw'Omwoyo. Bayibuli neegamba ngu tuli mu biro bya hampero kandi omunyanzigwa waitu naabubura nkentale nase'ra owaralya. Okatugambira Mukama tumwangire ekiro kyati Mukama tuhe embabazi kwangira omunyanzigwa owakububura nkentale owakuse'ra owaralya. Mukama ekiro kyati tuha amaani tube bagumu mu kwikiriza kwaitu omu ibala lya Yesu. Tata ekiro kyati tusaba otuhe obugumu mu kwikiriza. Abataine amaani ag'okusaba Mukama tuha amaani ag'okusaba. Abahoiremu amaani ag'okusoma ekigambo Mukama tuha amaani ag'okusoma ekigambo. Hindura obwomeezi bwaitu omu ibala lya Yesu. Oihemu obuceko bw'Omwoyo. Oihemu obugara bw'Omwoyo. Oihemu obutasaba. Oihemu okutasoma ekigambo Mukama. Oihemu okulemererwa kusaba n'okusiiba. Ekiro kyati tubungire Mukama w'abakama. Tubungire entale ya Yuda. Tubungire Tata mu ibala lya Yesu. Otuihemu obugara. Hereza amaani gaago Omwoyo Arukwera. Omwoyo Arukwera niwe asobora kutusobozesa kusaba. Omwoyo Arukwera niwe asobora kutusobozesa kusoma ekigambo. Omwoyo Arukwera niwe asobora kutusobozesa kuramya n'okugiza ibala lya Yesu buli kiro. Ayi Mukama ekiro kyati tuha amaani ag'okusaba. Tuha amaani ag'okumanya Tata omu ibala lya Yesu. Omusaija Dawudi akaba ali Mukama. Baitu mu mirimo ye enyingi ey'obukama yatungaga obwire bw'okuseera amaiso gaawe. Yatungaga obwire asaba. Yatungaga obwire akwekaguza atakakozere kintu kyona. Obulemu bwona obuyarwanaga yabanzaga akwekaguzaaho. Yaramyaga n'akugiza kandi n'ahandika Zabuli. Ayi Yesu, Dawudi obwaraba akali Mukama baitu yasobora kuseera amaiso gaawe ebiro bye byona. Ito Mukama wange nitubaha. Tugirire embabazi otuganyire obuceke bwaitu Mukama. Abasaija nka Daniel akaba nakora mu ofisi y'Omukama. Baitu nawe yatungaga obwire bw'okusaba n'okusiiba. Ebiro bye byona Mukama. Yaseeraga amaiso gaawe emirundi nyingi mu kiro kimu Mukama. Nateeza amaju n'abanyanzigwa abo bamulingulirize. Atatiine baitu yaguma nasaba nasiiba kandi naseera amaiso gaawe. Tata tufuule nka Danieli. Leka Omwoyo Arukwera ayasoboseze Danieli okusaba n'okuseera amaiso gaawe. Aija obwomeezi bwaitu ekiro kyati kandi atusobozese kusaba. Atusobozese kusiiba. Atusobozese kuseera amaani aga Yesu Kristo mu bwomeezi bwaitu. Mukama bongera obwomeezi bwaitu obwihemu obuceke. Mukama bongera obwomeezi bwaitu obwihemu obuceke. Yesu iwe ayamaraga kwegesa abantu nyamusana. Kandi otembe ensozi ekiro omara ekiro kyona n'osaba n'okaguza Mukama n'obazamu n'isiitwe. Ayi Yesu tuha amaani nugogamu. Tusobola okusaba. Tusobola okucwa buli bikoligo byona eby'obugara n'obuceke ebitulemeseze kuseera amaiso gaawe. Mukama tuhe embabazi zaawe. Mukama tuhe enjara. Mukama tuhe enjara. Tuhe roho ly'okuseera amaiso gaawe. Tuhe okwegomba okugamba hamu naiwe buli kiro ky'obwomeezi bwaitu omu ibala lya Yesu. Ayi Yesu baingi tutukyasaba. Amaani ag'okusaba tutugaine. Tuyina obugara Mukama wange omwomeezi. Abandi esaaha zoona ntuzimara ha social media mu kiikaro ky'okuseera amaiso gaawe Mukama. Ekiro kyati hawe buli njegere zoona ezitusibire kulema kusaba. Ezitusibire kulema kuseera amaiso gaawe. Ezitusibire kulema kuseera obuso bwawe ayi Tata. Tubungire ekiro kyati Mukama wange omwomeezi. Tubungire okubuzabuzibwa kwona okumyanzigwa tubihabihire nako. Mukama tubuzabuzibwa Setani yatuteera obugara. Yatuteera obuceke. Yatuteera okweganya kusaba n'okuseera amaiso gaawe. Baitu ekiro kyati leka esagama Yesu etwoje. Ekiro kyati
lekesagama Yesu emaleho buli kintu kioneke omunyanzigwa alesere mbomezi waitu kutulemesa kusaba ninyangira amani ago butasaba kilo kyate tuchachwana amani ago omunyanzigwa Setani amani ago kutasoma amani gona ago bugara agasibira obomezi waitu kilo kyate omurogo warhanga nugo kubinga mbomezi waitu omwibali ya Yesu amani ago bucheke amani ago kweganya kusoma ekigambo kya Mukama kilo kyate omurogo warhanga nugo kubinga mbomezi waitu omwibali ya Yesu kilo kyate ntukoragera kugenda omwibali ya Yesu y'omunyanzigwa Setani toina busobozi toina kikaro mbomezi waitu rugamo ogende omwibali ya Yesu tubungire Mukama wabakame kilo kyate n'omwoyo wawe Arukwera tubungire Mukama wabakame kilo kyate kandi otuhe amani otuhe njara otuhe roho tusobole okusoma ekigambo tusobole okuseera amaiso gawe tusobole okwegomba okuba hamu naiwe tusobole okwegomba okuterana hamu n'omwoyo Arukwera ebyo byona ebyo bomezi waitu Mukama ntukusiima bw'amani agotaire habako bintu byona tusabire ntwikiriza ngo otulire kurabo mwibali ya Yesu Kristo Mukama waitu amina.